abapasiteri icyo bakora buri munsi buri gihe nukwirukana daimoni. Now, if you don't have demon, why do you go to that church? None se niba buri gihe wowe nta daimoni ufite nicyo gituma ujya muri urwo rusengero? We have other churches. Dufite amatorero They yacu just talk about miracles. bahora bavuga ibitangaza gusa. Let me challenge you. Reka mbahinyuze. Miracles are for lazy people. Ibitangaza ni iby'abanebwe n'abana bagakiza. Those who don't want to pray. Abo badashoboye batazi gusenga. Miracles are not for serious people. Ibitangaza ntabwo ari iby'abantu They baseriye. are not for people who know their God. Ntabwo ari iby'abo bantu kuko abo bazi Imana yabo. Bible says those who know their God. Kuko biravuga ngo abo bazi Imana yabo They don't depend on miracles. ntabwo bashingira ku bitangaza, But they do exploits. ariko bakora ibitangaza. Uyu munsi ni umugisha cyane ko Uwiteka kiri kumwe natwe. Ako ndagira ngo tubanze duhereze Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru cyubahiro cyane. Twafashe umwanya munini uhagije wo gusenga dusengera n'ibyifuzo, yaba iby'abahari n'abadahari, yaba iby'itorero n'iby'igihugu, yaba iby'isi yose cyangwa iby'itorero rya Kristo ku isi. Uwo mwanya ndabizi ko twawufasha, kandi ashima cyane ku bwa Kajuga na Pastor Kangabo bazindutse bakatuyobora muri gahunda yo gusenga no kuramya, na Jennifer abaririmbyi uyu munsi umucuranzi. Imana iguhe umugisha cyane. Amashyi menshi ku bwa njya nibuka ikintu kimwe nkatekereza ko uwasubiza imyaka amaze mu gakiza akagenda yegeranya agaciro n'umwanya n'ibyo nahaye Imana, mpita numva nishimye kuko Bibiliya ijya ivuga ngo imirimo yacu nizatujya imbere. Ariko mwumva ako kantu, imirimo yacu nizagira ite? Nta bavoka bari mu ijuru, nta n'amatiku, nta no kwibeshya. Mu isi umuntu yakuburanira kandi ubeshya, akavuga ko uri umwere kandi uri umunyabyaha. Ariko mu ijuru bizikora no automatic. Yesu ashimwe cyane. Abantu bazavira mu ntebe z'inyuma hariya babe ba generali, abari babashumbye babe ba gaporari. Ibyo mujya mubitekereza ko ariko bizagenda. Mujya mwibuka ko amafaranga n'imitungo dufite n'amakadasitire bitazigera bigaragara aho hantu. Mujya mutekereza ko icyubahiro kitazongera kuhaba icyo gihe. Imirimo yacu yose nizatujya imbere. Yesu ashimwe. Godfrey yigeze kuduha ubuhamya, ubwo buhamya bunkora ahantu ngo hari urusengero rwari runini cyane, ngo Imana iza kubatuma irababwira ngo basenge cyane umushumba wabo agiye gupfa. Mutekereze namwe ubwo butumwa Imana ibabwiye ko ngiye gupfa, ntimwahungabana. Noneho ngo abantu barahungabana, baravuga bati Pastor no agiye gupfa, barasenga ariko ntibabimubwira, bakajya birwa basenga igihe kirekire bareka kurya basengera umushumba wabo. Noneho muri urwo rusengero hari umukecuru wari ushaje cyane utarasibaga mu rusengero, nta munsi n'umwe yasibaga mu rusengero, wagira ngo ni Mama Brian. Akaza iminota mikeya baba batateranye, baba bateranye agasenga kigendera, bakamusanga muri mwe yabatanzemo, kandi ari umukecuru. Reka mbabwira, ari igihe umuntu avuga ibintu bikihuta, uzi gusanga umukecuru w'imyaka 80 cyangwa 70 ahora gutanga mu rusengero adasiba amateraniro, wowe ukayasiba. Noneho ngo igihe kimwe rero kigeze, wa mukecuru arapfa. Noneho ngo Imana yababwiraga ko umushumba wabo agiye gupfa w'itorero, bo bakareba pasiteri inzitorero. Kumbe wa mukecuru niwe Imana yabonaga ko itorero rihagaze kubera we. Igihe kigeze umukecuru aritahira, baramushyingura, baramuherekeza. Hanyuma Imana irongera igarura ubutumwa iravuga ngo umushumba w'iri torero nababwiraga n'uriya mukecuru watashye, musenge kugira ngo itorero ryongere ribone abashumba. Mutekereza ariko
rero muri mwisi tugira ibyubahiro, tukagira n'ibyicaro, tukagira n'amazina, tukagira n'imitungo. Hari impamvu nyinshi bashingiraho bubaha umuntu, ariko muri Yesu ntabwo ari ibyo ngibyo ahereza agaciro. Nabyo ni byiza ubifite, ariko ntabwo ibyo ngibyo bijya bitwara umuntu imbere y'Imana ngo nuko akize. Ibishimisha Imana nuko Zakayo yakurira igiti. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ukora muri revenue yakurira igiti kugira ngo nawe arebe Kristo. Yesu ngo aramureba aravuga ngo nawe wuriye kugira ngo ndebe, manuka uyu munsi agakiza nawe kakugendereye. Yesu ashimwe. Ndashima Imana rero ko Uwiteka amaze iminsi ari kumwe natwe muri aya masengesho, muri iki giterane cy'amasengesho kivuga imbaraga z'amasengesho zikingura ijuru. Niyo mpamvu tumaze iminsi turi kumwe n'abashyitsi batandukanye tugiye kwakira, ariko uyu munsi turi kumwe na Bishop Zefa. Ngira ngo ejo nijye wabwirije, ariko uyu munsi ntabwo ari giri bubwirize. Muranyemera kubera n'abakozi b'Imana benshi baba bafite akazi, iminsi y'imibyizi bagakora. Uyu munsi ngiye kumusemurira, tumwakire duhagaze. Bishop Zefa, you are most welcome. You can come before here. Amashyi menshi. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Amen. Let me ask you to sit down. Reka mbasabe mwiyicarire. Is there anybody who are seeing me for the first time? Hari uwaba ari ubwa mbere ambonye uyu munsi? Oh, okay. Barahari. Where have you been? Mwarahagana hehe. Welcome to our church. Kandi murakoze cyane kuza mu rusengero rwacu. Amen. Amen. Because I'm no longer a visitor here. Ntabwo nkiri umushyitsi aha hantu. Today, uyu munsi, unlike other days where I've been here, nk'indi minsi yose nkuko nari hano, I just want to teach you some key factors of life. Hari ingingo zimwe nshaka kugira ngo mbigishe mu buzima. Key factors of life. Hari ingingo zimwe mu buzima nshaka kugira ngo mbigishe. And I landed on 8 keys. Nize ku mfunguzo umunani. That when you follow them, izo mfunguzo umunani iyo uzikurikije, you will live a successful life. Uzaba mu buzima bwiza cyane. Amen. Amen. And I would love you to get ready with your notebook. Nagira ngo mbasabe mwitegure kuba munandika izo mfunguzo umunani. Because I would love you to write what I'm teaching today. Nakwifuza ko mwandika ibyo ndiho nigisha uyu munsi wa none. I want to take you slowly. Ndaza kubajyana buhoro buhoro, so that you get the word of prayer. Reka dutangirane n'isengesho. Father, I thank you for the opportunity of teaching your word. Mana turagushima kubw'amahirwe duhaye uyu munsi wa none. As I speak to your people, muri uyu mwanya ngiye kuvugana n'ubwoko bwawe. I pray that you may use me with all wisdom. Unkoreshe n'ubwenge buturutse kuri wowe Mana. I will be a blessing in the lives of those listening to me and watching me. Ni kumugisha kuri abo banyumva n'abankurikirana hirya no hino. In Jesus' mighty name. Mu izina rya Yesu. And everybody said amen. Buri mwavuga ngo amen. Now 8 keys none hangira ngo tuvuge ku mfunguzo umunani that you need in your life. Izo waba ufite zagufasha mu buzima bwawe. Key number 1 is people. Urufunguzo rwa mbere mu buzima ni abantu. People. Ni abantu. You need people. Ni abantu badasanzwe. But you don't need all the people. Ariko ntabwo ukeneye abantu bose mu buzima. You need that person. Ukeneye uwo muntu. Do you know our connections are in people? Mwari mubizi ko urufunguzo rwacu mu buzima ari abantu. Even when we pray to God, niyo dusenga tubwira Imana, God will not come and bring a miracle at your door point.
ntabwo Imana izigera izana igitangaza ku muryango ku rugi rwawe. God will use a person. Imana izakoresha umuntu. So there are people we need in life. Hari abantu ukeneye mu buzima bwawe. And I call them key people. Mbita ko ari abantu bitwa imfunguzo. Not everybody. Ntabwo ari buri muntu wese. But it must be a key person. Ariko hari umuntu umwe mu buzima umeze nk'urufunguzo mu buzima bwawe. It doesn't matter the level of your life. Nta nubwo ari ngombwa kumenya urwego uriho. You need a key person in your life. Ukeneye umuntu umeze nk'urufunguzo. From the lowest person waba uri hasi cyane to the highest person. kugira ngo ujye ku rwego rundi rwo You hejuru. need somebody Ukeneye umuntu to runaka help you cross that bridge. kugira ngo uwo muntu agutambutse icyo To kiraro, help you shed off that tear. kugira ngo aguhanagure ayo marira, To help and talk in your life. kugira ngo avugane akuvugire mu buzima. Even the kings of the world, kings, kandi nubwo byaba ari ibintu bidasanzwe mu even the buzima, presidents of the world, na perezida uwo ari we wese ku isi they need people. bakenera abantu. Amen. Amen. Scripture is Ruth chapter number 1 verse 14. Turebe mu gitabo cyanditswe na Rusi igice cya mbere. I would just request you to write it down. Nakongera kubasaba kugira ngo mwandike. We see a lady here. Tureba muri Rusi igice cya mbere. There was a woman hari umudamu called Ruth. hari umugore witwa Rusi. And this lady was a nobody. Kandi uyu mugore ntacyo yari cyo. The book tells us Igitabo kiratubwira ngo that she lost the father and the mother. yapfushije se na nyina. And she remained with no relative. Asigara wenyine ahagaze nk'igiti. But a certain man who was a neighbor Umugabo wari umuturanyi wabo and a friend to their family. kandi wari inshuti muri uwo muryango wabo. Now this man got a job as a watchman. Uwo mugabo abona akazi k'ubuzamu. Now he went with Ruth. Agendana na Rusi. Amen. Amen. When they went, mu gihe bagendaga, by the help of this man, kugira ngo ajye afasha uwo Ruth mugabo, became somebody of sound mind. kandi uwo mugabo yaje kumvikana, uyu mugore yaje kumvikana nk'umuntu udasanzwe You kuri we. need the help of other people. Dukenera abantu badufasha mu buzima. Never say I don't need anybody in my life. Ntuzigere uvuga ngo nta muntu nkeneye mu buzima. You need somebody. Ukeneye umuntu runaka. Somebody say amen. Hagira uvuga ngo amena. Now key number 2 icya kabiri is a gift. ni impano. Write and say key gift. Urufunguzo rwa kabiri ni impano mu buzima. Impano Imana yaguhaye. Every created person, umuntu wese waremwe n'Imana, God created you with a gift. Imana yamuremanye ubuhanga n'impano muri we. Some gifts come from God when we receive Christ. Impano zimwe ziza ziturutse ku Mana kubera gukizwa. But they are natural gifts in us. Ariko hari impano karemano mu buzima bw'umuntu. If you maintain your gift, nubasha gusigasira impano iri muri wowe, your gift will take you to another level. Iyo mpano izakujyana ku rundi rwego. So you must work on your key gift. Ugomba kugira imfunguzo ukorana nazo. What is that gift that God put in you? Ni uruhe rufunguzo Imana yaba yarashyize muri wowe? Can you sing? Warubona? That is where your strength is. Niho aho hantu niho hari imbaraga zawe. Let's talk about athletics. Reka tugerageze gutanga urugero. Can you play football? Ushobora kwirukanka. Cyangwa ugakina umupira. That is what God gave you as a gift. Iyo ni imwe mu mpano karemano Imana yashyize muri wowe. Can you run? Ushobora kwiruka. That is where your victory is. Aho niho ubutsinzi bwawe buri. Your power and your future is hidden in your gift. Aho ngaho ejo hawe hazaza hahishe muri iyo mpano iri muri wowe. Can you talk? Ushobora kuvuga. You have a good voice. Ufite ijwi ryiza. That is your gift. Iyo ni impano yawe. Let's talk about the church. Reka tuvuge itorero. Can you give? Ushobora gutanga. That is your gift. Iyo ni impano. And that gift kandi iyo mpano will take you far. Izagutwara For kure. the Bible says Bibiliya iravuga ngo it's a gift ni impano that introduces you ni impano ikuvugira cyangwa ikugeza to the great people. Ikugeza ku bantu bakomeye. Amashyi menshi kuri. Now, I want to challenge you to work on your gift.
ndagira ngo mbahinyuze ku mpano cyangwa ku mfunguzo. There is no man without a gift. Nta muntu waremwe ku isi utagira impano. You just don't work on your gift. Ahubwo ikibabaza ntabwo abantu bazikoresha. Look at our brother here. Reba mwene data hano. This is his gift. Iyi ni impano ye. And this gift, if he works on it, kandi iyi impano yo gucuranga ye ayikoresheje, it will take him very far. izamujyana kure hashoboka. Look at this guy on the camera. Reba uyu mukozi w'Imana uri kuri kamera. He's exercising his gift. Urabona ko agaragaza impano iri muri we yo gufotora. Look at me preaching. Reba hano jyewe aho mpagaze mbwiriza. This is my gift. Iyi ni impano itumye mpagarara. I am telling you. Ndababwiza ukuri. I've been preaching for over 30 years. Maze imyaka 30 mvuga ubutumwa bwiza. And any small thing I have, ariko buri kintu cyose mfite, or big thing I have, cyangwa kinini cyangwa gitoya, it is my gift of preaching that has brought it to me. Impano yanjye yo kubwiriza yakimesheje. Work on that gift. Koresha iyo mpano iri muri wowe. Maintain your gift. Koresha iyo mpano wahawe. Your gift will introduce you into greater people. Yirinde kuko izakugeza ahantu hakomeye. Key number 3. Urufunguzo rwa gatatu. Are we moving together? Turagendana. Key number 3. Urufunguzo rwa gatatu is called time. Ni igihe and moments. Mu igihe gukoresha igihe. Amen. Amen. Time is a gift. Igihe ni impano nayo. There are some times which will come to you and they will never come again. Hari impano yitwa igihe izaza mu buzima bwawe ishobora kutazongera kugaruka. There are moments which come once in life. Hari amahirwe y'igihe ashobora kuza mu buzima bwawe ntagaruke. Use your time properly. Koresha igihe cyawe neza. Amen. Amen. There are times you will meet people once. Hari igihe uzahura n'abantu mu buzima rimwe ntihongere guhura nabo. Use that time. Koresha ayo mahirwe y'icyo gihe. Because your future lies in time. Kandi ubuzima bwawe buhagaze ku gihe. Your tomorrow lies in time. Ejo hazaza hahagaze ku gihe. So work on your time. Koresha igihe cyawe rero. Don't waste time in useless things. Wikwangiza igihe cyawe mu bintu bidafite umumaro. Don't waste time with useless people. Wikwangiza umwanya wawe igihe cyawe mu bantu badafite umumaro. Use your time diligently. Koresha igihe cyawe mu bwenge n'ubuhanga. If it's time for eating, niba ari igihe cyo kurya, eat and go. hita urya kandi uhita ugenda. Time for work. Niba ari igihe cyo gukora, work with all your strength. Koresha imbaraga zawe muri icyo gihe. Find time to sleep. Fata igihe cyo kuruhuka, kuryama. And don't oversleep. Kandi nturyamire cyangwa uryame cyane. Time for church is time for church. Igihe cyo gusenga ni igihe cyo gusenga mu rusengero. Because in 12 hours, mu masaha 12 or 24 hours, cyangwa mu masaha 20, every hour buri saha iyo ariyo yose comes with a different blessing. Kandi iyo saha izana n'umugisha wayo. Amen. Every time you count your 24 hours, buri saha iyo ariyo yose ukoresha mu masaha 24 and you have achieved nothing, ukaba ntacyo ikumariye, you will never redeem that time. Ntabwo uzongera gusubirana iyo saha mu buzima. So budget and use your 24 hours diligently. Koresha igihe cyawe neza n'imibare yawe ubara n'ibyo uteganya muri icyo gihe. Your houses are in time. Amasaha ari mu gihe. It's not in your money. Ntabwo ari mu mafaranga yawe. No. Ntabwo bihuye. It is not in your degree. Ntabwo ari lisansi cyangwa amashuri. No. Oya. Your marriage urushako rwawe is in time. Ni igihe. How you manage time, nubasha gukoresha igihe, your life will go far. Ubuzima bwawe buzajya imbere hakomeye. Any lost time, nuramuka uhombye igihe, you will never redeem it. Ntabwo uzongera gucungura ayo masaha wahombye. There are times I regret in life. Hari amasaha uzicuza mu buzima. In the next 1 month I'll be 50 years old. Cyangwa mu myaka 15 cyangwa mu gihe runaka. But I feel what I've achieved in 50 years is not enough. Ariko muri jewe ndumva imyaka maze 50 ibyo maze kugeraho ntabwo bihagije. But where is the problem? Ariko nihe hari ikibazo? Time wasted.
ni igihe natakaje ntashobora I kugarura. wish what I know today, Iyo nza kuba narabimenye nkabyigishwa I icyo knew gihe, it when I was 25. nkabona ayo mahirwe mfite imyaka 25, I would have not slept the way I've been sleeping. ntabwo nakabaye uyu munsi ndara ahantu mu rugo ndaramo. So manage your time. Gerageza gucunguza uburyo igihe. Don't spend your time in rumor mongering. Wigerageza kwita mu magambo n'ibihuha ngo ari byo umwanya wawe Don't ushiriramo. spend your time in things that does not add on you. Ntuzigere utakaza igihe cyawe mu bintu bitakungura. And don't spend time in one thing. Kandi ntutakaze igihe mu kintu kimwe gusa. Some of you spend one time in one thing. Kandi bamwe muri mwebwe mutakaza igihe kinini mu kintu kimwe. You sleep for 12 hours. Ukaryama amasaha 12. How much do you get when you wake up? Nangahe n'ikiwunguka iyo ukangutse mu masaha 12? You give birth every year. Uriyuhagira gusa. You've been married for 7 years, you have 7 children. Umaze imyaka 7 ushatse ufite n'abana 7. What are you pursuing? N'iki ugerageza kugeraho? N'iki wungutse? Don't spend your time in one thing. Wigerageza gutakaza igihe cyawe mu kintu kimwe gusa. You are in a relationship for 1 year. Umaze muri fiançaye igihe cy'umwaka. Do you think you'll make a better marriage? Urakeka ko urwo rushako ruzaba rwiza? The money spent in relationship for 1 year. Amafaranga umaze gutakaza mu bufiançage mu kurambagiza mu gihe cy'umwaka You gusa. meet for chicken and chips. Urya inkoko n'amafiriti. That money was enough to make you a wedding and you do other things. Ayo mafaranga yari ahagije gukora ubukwe no kubutegura ugashaka. Abantu babihannye. They are repenting. I am in courtship. I am in relationship. Ndi muri fiançage. Very soon we will go to pastor. Mu gihe gito ndajya kureba Very pastor. soon we will go to our parents. Mu gihe gito nzajya kureba ababyeyi. Are you trying to make better marriage than what we have? Uri uragerageza gushaka urushako rwiza rurenze urwo twebwe twabonye. Instead of having 2 children, you've spent 4 years in relationship. Come again? In the time you would have gotten children. Igihe wakabaye waragikoresheje kugira abana 2 ukimara uri mu kurambagiza no mu bufiançage. By the time you get children, igihe uzabona abana rero wabyaye, you'll even be old to enjoy them. Uzaba ushaje utabasha no kuryoherwa n'abo bana. Point at your neighbor and tell him, manage your time. Bwira mugenzi wawe ngo gerageza gucunguza igihe cyawe. Koresha igihe cyawe. Manage your time. Koresha igihe cyawe. Amen. Amen. Don't be over spiritual. Wiba umunyamwuka cyane birenze. Don't stay in the church for 1 month. Wiba mu rusengero ukwezi kose. I know you are praying for 1 month. Ndabizi ko dufite amasengesho mufite amasengesho. Come to church for 2 hours. Ariko ngwino byibuza amasaha 2 mu rusengero. Other 2 hours do something else. Andi masaha 2 igira ikindi ukoramo. Another 2 hours do something else. Andi masaha 2 igira icyo ukoramo. Another 2 hours do something else. Ayandi masaha ugira ikindi ukoramo. I like the way you are quiet. Ndishimye cyane ukuntu mucecetse. I think a point is seeking down of you. Ndakeka ko muriho ari ibintu muriho mutekereza mufashwa. Ecclesiastes tells us there is time for everything. Umubwiriza atubwira ngo hari igihe buri kintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Time. Igihe. Time. Igihe. Do you know you look time? Ariko muzi gushaka igihe. You did not even grow in years. Ntabwo wigeze ukura mu myaka. You grow in time. Wakuraga mu masaha. And if you're not careful, nimutitonda, time will leave you. Igihe kizabasiga. Are you married? Warashatse we cameraman. Take care of your time. Gerageza ukoresha igihe cyawe. Now, well, other things I didn't manage time. Hari ibintu byinshi.
But at other things, at least I've tried to manage time. ariko bimwe muri byo nabashije kubikora neza. Amen. Amen. So if you fail in one thing, ariko nugerageza ugahomba mu kintu kimwe, at least manage time in other thing. gerageza ubone ikindi kintu mu bindi. Somebody said amen. Amen. Can you shout a better amen? uvuga ngo amen. I know you don't like my preaching today, ndabizi ko uyu munsi wa none mutari buze kunezerwa n'ibyiza mbiriza, but I will continue with that same preaching. ariko ndakomeza mbirize. Now get ready as we are getting our fourth point. Reka tujye ku rufunguzo rwa kane mu buzima That makes life. rutuma ubuzima buhinduka. Amen. Amen. Now number 4 key Urufunguzo rwa kane is as simple as blessings. n'umugisha. Bless. Ahantu runaka, The places you go to ahantu ujya, determines a lot about your life. aho hantu ujya ukandagira ugera hari icyo bivuze mu buzima. Am I talking to somebody? Hari umuntu ndiho uvugana nawe mu buzima. You must work out on your places. Ugomba kwita ku hantu hose Your ukandagira, geographical places. ahantu runaka ukandagira, The environment where you live. ubwo buzima ukandagiramo ahantu Don't be everywhere. ntukajye ujya ahantu mu bice ibyo ari byo byose. The places you go to Igice runaka ujyamo talks a lot about your future. havuga byinshi ku buzima bwawe. Amen. 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 Now when we talk of places, Iyo tuvuga ibice runaka I'll go deeper. ndajya imuhengeri. The places where you eat food, Ahantu runaka urira ibiryo they add on you byongeraho or, kuri wowe, or subtract on you. bikongeraho agaciro cyangwa bikugabanyaho agaciro Because runaka. we meet people in places. Kuko duhura n'abantu aho tujya, There are people you'll never meet until you go in that place. hari abantu utazigera uhura nabo keretse ugiye aho hantu. Do you know why you don't have any member of parliament who is your friend? Uzi impamvu igituma nta mudepite w'inshuti yawe mu gihugu ufite? Because you don't go where they go. Kuko ntabwo ujya ujya aho bajya. Excuse me. These people are accessible. Abo bantu birashoboka ko bagerwaho. They are people like us. Ni abantu nkatwe, But they don't go everywhere. ntabwo bajya ahantu aho ariho hose. They have their place where they go. Bafite ahantu habagenewe runaka bashobora kujya. Go to that hotel. Jya muri ayo mahoteli akomeye, You'll meet them. uzahura nabo. They'll give you their business card. Bazaguhereza na aderesi z'ibyo bakora cyangwa aho bakorera. Do you know the husband you get married to Uzi umugabo ushaka, depends on the places where you go? uzi umugabo ushaka ahantu umukura ahantu ujya. Check your places. Gerageza urebe ahantu ujya, ibicu ujyamo. When you get a family, your family will not overgrow the places you go to. Muri mu muryango ukomokamo ushobora kutagera aho uzagera wowe. If your places are places where the motorbikes park, Igice ujyamo niba ari igice cy'abamotari, one of them will marry you. niba uri umukobwa ukajya mu gice abamotari baba barimo, uzakurongora azaba ari umumotari. If your places you meet members of parliament, Ahantu ujya nuba uzahura n'abadepite, one of them will take you abroad. umwe muri abo bazagutwara hanze. Am I talking to somebody? Hari umuntu mvugana nawe? Amen. Amashyi menshi. Check your places. Gerageza kureba Where igice do you runaka. sit? Ni hehe wicara? With who? Wicarana nande? Even the church you go to. N'urusengero ujya murega. Check the church.
gerageza urebe n'urusengero ujyamo. Don't go to every church. There are churches. Ntugapfe kujya mu nsengero izo arizo zose kuko hari We have them amatorero. even where I come from. Come again? We have such churches. Dufite amatorero nk'ahantu nkomoka. A pastor does one thing. Pastor akora ikintu iki kimwe cyonyine. Chasing demons. Kwirukana abadayimoni gusa. Demons. Abo bapasiteri icyo bakora buri munsi buri gihe ni ukwirukana dayimoni. Now, if you don't have demon, why do you go to that church? None se niba buri gihe wowe nta dayimoni ufite nicyo gituma ujya muri urwo rusengero. We have other churches. Dufite amatorero They yacu just talk about miracles. bahora bavuga ibitangaza gusa. Let me challenge you. Reka mbahinyuze. Miracles are for lazy people. Ibitangaza ni iby'abanebwe. N'abana bagakiza. Those who don't want to pray. Abo badashoboye batazi gusenga. Miracles are not for serious people. Ibitangaza ntabwo ari iby'abantu They baseriye. are not for people who know their God. Ntabwo ari iby'abo bantu kuko abo bazi Imana yabo. Bible says those who know their God. Kuko biravuga ngo abo bazi Imana yabo They don't depend on miracles. ntabwo bashingira ku bitangaza, But they do exploits. ariko bakora ibitangaza. Amen. Amen. Now you need to check even the church where you go to. Ugomba no kureba aho wajya hose. Every Sunday they are chasing demons. Ukajya muri zo nsengero ugasanga buri cyumweru barirukana dayimoni. Stay for 1 year and go. Hamara umwaka nurangiza wigendera ugende. Every Sunday you talk about miracles. Buri gihe icyo aricyo cyose buri ku cyumweru baravuga ibitangaza. Go. Genda. You need to stay in a place Dukeneye kuba ahantu runaka which is balanced. aho ubuzima buringanira. Amen. Scientifically, if you feed on one food, Mu by'ukuri mu buzima uramutse urya indyo imwe you can't be healthy. ntabwo ubuzima bwawe bwaba bumeze neza. Amen. Amen. You'll never be healthy enough. Ntabwo uzigera umubiri wawe umera neza. So you need to balance your brain. Ukeneye ko kurya intungamubiri Do zinyuranye. you know there are places you go to when you are sick and just by sitting in that place you get healed? Wari uzi ko hari ahantu mu buzima ushobora kujya urwaye wahagera urwaye ukaba muzima? Harahari. Not every sickness needs medicine. Ntabwo ari indwara zose uburwayi bwo aribwo bwose bukenera imiti. You just need to visit somewhere. Hari n'ahantu ukeneye gusa kuhasura. You'll come out of that place when you are healed. Wagera aho hantu ukavayo wakiza agakora deliverance. Check your places. Reba ahantu ujya. Don't sit everywhere. Wikwicara hariho hose. Don't go everywhere. Wijya hariho hose. Select where you go. Toranya ibice runaka ujyamo. Can we go? Dukomeze. Key number 5. Urufunguzo rwa gatanu. Key revelations. Guhishurirwa. Now let me talk about a revelation. Reka ngerageze kuvuga guhishurirwa. Revelation Guhishurirwa does not come when you read the Bible and then God reveals to you what you will preach. Ntabwo guhishurirwa ari ugusoma Bibiliya noneho Imana ikakwereka icyo uri bubwirize. Revelation is for everybody. Guhishurirwa ni ukwa buri muntu uwo ari we wese waremwe. You must have a revelation of what to eat. Ukenera urufunguzo rwa gatanu rwo guhishurirwa. Don't just eat everything. Wipfa kurya ibyo ari byo byose. This morning we were in one of the expensive hotels around here. Uyu munsi twari mumwe mu hoteli zikomeye hano mu mujyi. Where you think everybody would love to eat the food. Aho buri umwe wese yakwifuriza kurira. And yes, we were many pastors. Harimo abashumba benshi aho hantu. And then it was either coffee or bra or whatever. Harimo ikawa, harimo icyo kunywa n'ibintu runaka. I shocked them. Natangaye cyane. I told them not now. Nababwiye ntabwo ari nonaha.
Now when they insisted, bakomeje kunyinginga, I said, okay, I can take water. ndababwira ngo ntabwo nshaka kugira icyo mfata none, ariko banyinginze mpitamo gufata amazi. Because I walk in a revelation. Kuko nakoresheje guhishurirwa. Now when does revelation work? Iyo guhishurirwa gukora, Your dressing code. bigendana n'imyambarire yawe. Do you na know style. the way you put on will attract a certain class of people? Uburyo wambara n'uburyo wiyambika bigira abantu bakorwaho. What you talk Uburyo uvuga will chase away some people, iyo mvugo yawe ishobora kwirukana abantu bamwe but runaka, it will bring some other people. ariko nanone hari abo bizazana ku buzima bwawe. Revelation. Ni ugwishurirwa. Don't talk Wivuga, what they don't talk wivuga ibyo batavuga, where you are. vuga ibyo ugomba kuvuga bitewe n'aho Do uri. you know every place has its conversations? Mwari muzi neza ko buri hantu naho hagira ikiganiro cyaho. So don't bring a conversation of the other place in this place. Wizana ikiganiro cy'ahantu runaka ngo ukizane none ahangaha. Am I talking to somebody? Hari umuntu mvugana Are you nawe, following me? hari umuntu unkurikiranye. So you must have a revelation Ugomba kuba ufite urufunguzo rwa gatanu rwo of guhishurirwa. how to dress today. Wow. If you are a singer, Niba uri umuririmbyi, you must sing that timely song. ugomba gukoresha indirimbo nziza wahishuriwe muri icyo gihe aho hantu. You don't just sing anything, Ntabwo ari ukuririmba ibyo ari byo byose, but it must be revealed to you, ni uguhishurirwa kuba the kwakujeho place where you are, bitewe n'ahantu uri, and what people want to hear in that place. n'icyo abo bantu bashaka kumva aho hantu. So key revelations Urufunguzo rwo guhishurirwa will open doors for you. urwo ruzagufungurira aho hantu. Somebody said amen. Hagira uvuga ngo amena. Now key number 6. Urufunguzo rwa gatandatu, I like this. nkunda iki ngiki. I'm already excited before I speak it out. Ntangiye no kwishima ntaranabivuga. It is called the key battles. Ni urufunguzo rw'intambara. Key battles. Urufunguzo rw'intambara. Do you know you don't need to fight every battle? Mwari muzi ko hari intambara tudakenera kurwana, But you need to fight battles ariko dukenera kurwana intambara that will bring a reward to you. bishobora kuzakuzanira imigabane cyangwa umugisha kuri And wowe. there are battles where nobody will ever help you to fight. Hari intambara runaka abantu batazigera bagufasha. Battles of life. Intambara y'ubuzima, Battles of habits. intambara y'imiterere yawe. Many people have habits Abantu runaka bafite imico runaka which are sins. kandi ari ibyaha kuri And bo, they do them secretly. kandi bakabikora mu buryo bw'ibanga. Secretly. Mu buryo bw'ibanga, When you have closed your door, kandi ubwo uba wafunze imiryango, probably you have put off the light. uba wakuyeho umucyo. That habit, Iyo mico it's a battle. ni intambara You must fight ugomba kurwana nayo, without the help of anybody. kandi nawe n'umwe ugomba kugutabara muri urwo It's a rugamba. key battle in your life. Ni urufunguzo ku giti cyawe, When you win it, ariko iyo urutsinze you achieve your victory. ubona intsinzi mu buzima bwawe. Key battles. Key battles. Urufunguzo rw'intambara You fight them alone. ururwana wenyine. Some are secret battles. Zimwe ni intambara z'ibanga, Others are public battles. izindi ni intambara zo muri rusange, But there are some battles which come in your life. ariko hari intambara zimwe ziza mu buzima bwawe And those you helped to fight their battles, zikaza zaragufashije kurwana mu they will ntambara. never help you fight your Izo battles. ntambara ntihagire n'umwe uzagufasha kuzirwana. Stand in those battles Ugahagarara muri izo ntambara until you win in the name of the kugeza Lord. ubwo ari wowe uzitsinze wenyine. Amen. Amen. Such battles Izo ntambara give birth to victory. zibyara ubutsinzi, And they leave you
with great experience. kandi zikagusigira inararibonye muri izo ntambara. So don't fight every battle. Ntuzarwana intambara iyo ari yo yose. Fight key battles. Rwana intambara z'ingenzi. Can I say it again? Nongere mbisubiremo. Don't be a fighter of every battle. Ntukabe umunyantambara urwana intambara izo arizo zose. Don't engage in every argument. Ntukajye ujya mu mpaka izo arizo zose. Go in an argument Ujye ugerageza kujya mu biganiro mpaka which will add you a credit. bishobora kugira icyo byongera ku buzima bwawe. Fight your battles, Rwana intambara zawe, but they must be key battles. ariko hari intambara runaka ugomba kurwana nazo. Did I hear you say amen? Kanumve muvuga ngo amena. Men like David, mbaho urugero nka Dawidi. after he was anointed, Amaze kwimikwa Dawidi he had to face Goliath. yagombaga guhura na Goliyati. Every after anointing, Buri mavuta yose ayo ari yo yose, when you are anointed, iyo umaze kugera mu cyiciro cy'amavuta runaka, you don't go straight to the throne. ntabwo upfa kugenda ngo wicare kuri iyo ntebe kuri ayo mavuta kuri urwo rugero. Many people think when you are anointed, Abantu benshi bakeka ko iyo bamaze kwimikwa straight to the throne. uwo mwanya bahita bajya mu cyubahiro cyo muri iyo ntebe. Oya, Before the anointed place igihe icyo ari cyo cyose umugisha wo kwimikwa and the throne, ukujyana mu cyicaro mu in ntebe, between, aho hagati y'aho hantu there are battles. hari intambara kugira ngo wicare aho hantu. Amen. There are battles. Hari intambara. So if you are anointed for anything, Iyo bakwimikiye ikintu runaka, get ready to enter into the battle. ujye witegura kuba hari intambara ugiye guhura nazo. But most people think, Ariko abantu benshi now I'm anointed, baririmba, batangira kuririmba ngo bimitswe, give me the throne. mu mpereza intebe yo kwicaraho. No way. Oya, It's anointing, ni ukwimikwa, battles, intambara, and then the throne. hanyuma ukabona kwicara mu cyicaro runaka. Amaki menshi. That's why you must be fought everywhere. Nicyo gituma utazigera urwanira hariho hose. You are anointed for a new job, Bakwimikiye akazi runaka gashya, battles. witegura intambara zako. You are anointed to get married, Ugiye kwimikirwa mu mavuta yo gushaka, battles. witegura intambara You are z'urushako. anointed to have children, Ugiye mu mavuta y'urubyaro, battles. hari intambara zihari z'urubyaro. You are anointed to build a house, Utangiye mu mavuta yo kubaka, battles. hari intambara zo kurwana wubaka. In the morning you find they have bewitched it. Uzasanga bamwe baharoze baroze iyo nyubako uriho wubaka. Battles. Intambara n'ibyangombwa bamwe bagusenyere. Battles. Intambara. Battles. Intambara. Every time they call you, they say you are great. Igihe cyose bavuze ngo urakomeye In public, mu ruhame, they are telling you go and fight. baba bakubwiye ngo genda urwane. Anytime you hear anybody celebrate you, Igihe icyo ari cyo cyose uzajya wumva bagukomera mu mashyi, the best way to do for you, ikintu cyagufasha mu buzima, cry to the Lord. ujye ugerageza kuririra Imana. Because they are saying Kuko bariho baravuga ngo another battle is coming. hari intambara ije, hari urugamba ruje. I've seen the anointing of God over my life, Nagiye mbona ubuntu bw'Imana, amavuta y'Imana ku buzima and the bwanjye. anointing has shifted several times. Ayo mavuta akajya nzamura njyana ahantu, But every level of the anointing where I get to, ariko ayo mavuta iyo yangezaga aho hantu, another battle. hahitaga haza urugamba rundi. And then another level of anointing, Nakongera nkimikirwa New andi mavuta battle. ahandi hantu, and then nkahita another nanone level of the ndwara intambara. anointing. Nanone amavuta y'urundi New battle. rwego, nkabona intambara nshya yindi. I will never forget I was in Mombasa. Ntabwo nzigera nibagirwa igihe nari i Mombasa, And I had a great revival in that town. nari mfite ububyutse icyo gihe aho hantu. Miracles were happening. Ibimenyetso n'ibitangaza byariho bikoreka aho hantu. We had about 4 services a day. Nagiraga amateraniro 4 ku munsi. People were coming for our meetings in thousands. Abantu bazaga muri icyo giterane ibihumbi n'ibihumbagiza.
every service was fully packed. aho hantu hose hari huzuye cyane. Little did I know, ariko gake naba naramenye, some pastors were not happy for me. abashumba bamwe ntabwo bishimiye ibyo bintu Imana iri inkoresha. Because people were leaving their churches coming where I was. kuko abakristo bavaga amatorero yabo barimo bakaza aho ngaho ndi. One night as I was sleeping in my hotel room, igihe kimwe ijoro rimwe rero ndyamye mu hoteli, 6 policemen came. abapolisi batandatu baraza. They broke my door. They did not even wait for me to open. ntabwo bigeze bategereza ko nkingura, bakubise urugi ndimo. They told me you are here illegally. barambwira ngo ndaha hantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. I proved them wrong. mbizeza mbabwira ko atari byo. They accused me of several things. batangira kundega ibirego by'ibihimbano by'ibinyoma. But every point they brought, I challenged them. ariko buri kirego baregaga naragitsindaga. So one of them said, ariko umwe muri baravuga ngo, let's do the job and go. mureke dukora akazi tugende. Then the other one said, ariko umwe aravuga ngo, but the man is innocent. aravuga ngo ariko uyu mugabo ararengana. Why do we kill him? kuki twamwica? Then I knew these guys have come to kill. nibwo nahise menya ko aba bantu bari baje kunyica. I prayed my last prayer. nasenze isengesho rya nyuma. I repented the sins I did and those I did not do. nihannye ibyaha nakoze n'ibindi ntakoze ntazi. Because I knew my time had come. kuko nari nzi ko ubuzima bwanjye burangiye. These guys begin, aba having bagabo quarrels. batangiye gushwana ubwabo no gutongana. Then one of them said, ariko umwe muri baravuga ngo, man of God, wa mugabo w'Imana we, in the morning, muri iki gitondo go home. uhita utaha. Because we've been paid by pastors ariko twishyuwe n'abashumba n'abapasiteri kugira to ngo kill you. tukwice. Because you have dried their churches. kubera ko waviduye amatorero yabo. For us, we are going. ariko twebwe But if they pay others, ariko nibongera kuduha andi mafaranga they may kill you. cyangwa bakayaha abandi barakwica. We advise you in the morning. tugugiriye inama mu gitondo. You go up financially. ukazamuka mu buryo. Those who are watching me abo bakureba, and those who are seated here, abo ngabo bicaranye nawe, I want to warn you. ndagira ngo mbabwire ngo, Remember, in every success, ndagira ngo mbateguze ngo igihe icyo ari cyo cyose there is a battle umugisha coming. w'urwego runaka hari intambara zawo. You will never go smoothly. ntabwo uzigera ugenda neza. When you get to this step, igihe icyo ari cyo cyose ugenda uzamuka aha hantu, celebrate with wisdom. ugerageze kuririmba itsinzi n'ubwenge. There is a battle coming. hari intambara igiye kuza. And the work of that battle kandi akazi k'iyo ntambara is either to bring you down ni akazi kakuzana or to kakumanura, help you go to another level. cyangwa kakuzamura ku rundi rwego. So check your key battles in your life gerageza wigenzura intambara urwana nazo mu buzima, and fight your battles. kandi urwane n'izo ntambara. Somebody said amen. hagira uvuga ngo amen. Verse number 7 as we finish, key number 7. kugira ngo dusoze urufunguzo rwa karindwi, Key choices. urufunguzo rw'amahitamo. Amen. Key choices. urufunguzo rw'amahitamo. The Bible says the power of death lies to the tongue of a man. Bibiliya iravuga ngo urupfu rw'umuntu ruri ku rurimi rwe. Now what you choose icyo uhitamo and what you decide icyo uhitamo is in your power. icyo uhitamo cyangwa utoranya nizo mbaraga zawe. And you will never grow kandi ntuzigera ukura beyond your choices. ntabwo uzigera ukura birenze amahitamo yawe. So check your choices. reba rero amahitamo yawe. The country of your choice igenzura amahitamo yawe will determine your blessing.
bizaterwa n'umugisha niho The mugisha village of your choice icyaro cy'amahitamo yawe will determine your blessing. niwo mugisha uzabona ni The kungana church of your choice, itorero amahitamo y'itorero the pastor ryawe of your choice, amahitamo y'itorero uhisemo the food of your ibiryo choice uhisemo kurya will determine your growth. nibyo bizagaragaza gukura kwawe. Amen. Amen. So be careful how you make your choices. ndagira ngo mbabwire ngo mwitonde uburyo The husband uhitamo. of your choice, umugabo uhitamo mu rushako, the wife of your choice, umugore uhitamo mu rushako ushaka, places of your choice. ahantu runaka uhitamo, Check your choices, reba amahitamo wihitamo, because your breakthrough kuko urufunguzo rwo kugera also ahantu lies in choices. rushingiye ku mahitamo. Finally, bwa nyuma na nyuma, number 8, urufunguzo rwa munani, key money. urufunguzo rw'amafaranga. Do you know there are money you get waruzi amafaranga ubona and you will never get it again? ntabwo uzongera kuyabona ukundi. Amafaranga, urufunguzo rwa munani ni amafaranga. Amafaranga ubona mu buzo zose natuye That navuze, it will come with a blessing in the lives of reka you. zizaze ku buzima bwabo zisohore. Thank you, Jesus. Urakoze Yesu. I pray for your healing. Ndasengera abantu ngo bakire, I pray for deliverance. ndasengera ngo babohoke, Pray for new favors ndasengera n'igikundiro ku in buzima the bwabo, lives of your people. ku bantu bawe Mana. Even as we seek you this week, No muri iki gihe cy'ucyumweru turiho tugushaka Mana, I pray, show yourself reka tubone mu maso hawe and bless us. ukandi uduhe umugisha In Jesus' name. mu izina rya Yesu. And everybody say amen. Reka buri muntu wese avuga ngo amen. Amen. And God bless you so much. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Katumukomera amashyi menshi, katumukomera amashyi menshi, katukomera Imana amashyi menshi cyane. Izi mfunguzo ziramfashije mu buzima. Ndahamya ko ari abantu bafashijwe. Urufunguzo rwa mbere ntabwo mwebwe nabonaga mwandika mwabonye amahirwe, ariko jye nageragezaga ko kuzifata mu mutwe. Urufunguzo rwa mbere yatubwiye ko ari iki? Abantu. Abantu ni abantu b'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Niyo baduhemukira cyangwa batwishimira, ariko abantu, kugira abantu ni ingenzi. Ni urufunguzo rwa mbere. Rwa kabiri, impano, igift. Kugira impano mu buzima bwawe, yaba gusoma Bibiliya, yaba kwiruka, ikintu cyose ukora ukagikora neza, ni umugisha. Ya gatatu, igihe, time, igihe. Ya kane, ahantu runaka. Mfite umuntu w'inshuti yanjye yajyaga mbuza kurira ahantu, ntabwo ndi buhavuge hatazagira uhumva mukahanga mukagira ngo ni habi, ariko yabaga havugira urwego rwe, akavuga ati aho hantu ntukajya uharira, ntacyo hatwaye, ni heza pe, ni heza pe. Ariko we ntiyabaga ashaka, yabaga ashaka ko tujya kurira ahantu haheze, nkabireba nk'aho ari ukwangiza. Uzi kuba wanywera fanta ubundi ngira ngo igura 400, aho ngaho yabaga yanga wayigura 600 cyangwa 800. Aho yabaga ashaka ko tuyinywera ni 2,000 cyangwa 3. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndababwiza ukuri, uyu munsi uwo muntu afite ifoto na His Excellence. N'ubuhamya mbabwira, ibyo mbabwira nibyo. Perezida yinjiye aho hantu ku hoteli ikomeye muri iki gihugu, arahamusanga, barifotoranya. Rero giye umuntu abwiriza avuga, numva cyane. Urufunguzo rwa gatanu ni iki? Wishurirwa, kumva ukamenya ko icyo ugomba gukora ko ari ingenzi, ukagitekerezaho. Urwa gatandatu, intambara, bato. Urwa karindwi, amahitamo.
reka mbabwira akantu kamwe ariho abwiriza, uzi ko n'umwenda jewe njya kugura ntabwo njya ngura umwenda kuko nkubonye ari mwiza just fa, mba maze iminsi mutekereza nibara nshaka. Yesu ashimwe. Amahitamo wa munani, urufunguzo rwa munani, amafaranga aya yaragakizwa gusa, aya urufunguzo rw'amafaranga yabivugaga nkumva nakwihana mukambatiza. Hari amafaranga umuntu abona yagakoze ikintu, uyu munsi ahantu nkodesha Kimironko, intambara irangiye mu Rwanda, nubwo nari nkiri muto ariko nari muto ushobora kumenya ikintu, twaharebaga nk'icyaro. Uyu munsi abantu bariho bagura ibibanza iyo ngiye mu cyaro, abo bantu bafite guhishurirwa, ahubwo urwo rufunguzo nibarugira bakarwongeraho ayo mafaranga babonye ahagura. Mundangira ikibanza nanjye muri iyi minsi hirya iyo ngiye mbigure. Bishop, God bless you abundantly. You have blessed us. I am repeating the point, 8 keys in life you have been mentioning here. And good enough, they wrote them. Thank you so much. It's opportunity. You came here for the purpose. Imana imuha umugisha cyane. Turashoje amateraniro. Abashaka kuguma basenga biherereye, wabishaka yahaguma, ariko turashoje muri za mfunguzo yavugaga. Ibi ni ibihe turi imbere y'Imana. Ndahamya kuma mwaje hano hari ibyo mwatunganyije kandi 100% ndabizi. Hari ibyo muba twabanje gutunganya, hari ibyo tugiye gukora nanone. Mugende mutekera abagabo banyu, mugende mutegure mu ngo, mugende abagabo namwe mukora izindi nshingano, abasore mukora izindi n'abakobwa. Yesu ashimwe. Wavuye mu rugo umaze koza amasahani, subirayo wongere urebe ikindi ukora. Ndavuga abakobwa n'abasore bakiba mu ngo. Mana ndagushima, mfukamye imbere yawe. Mana uramburiye amaboko kuri Imana. Ndagushima kubwabera, kuko uri Imana ikiza indwara zikire mu izina ryawe Yesu. Ababoshye babohoka, abarwayi bakire, abashavuye abarira ubahoze Kristo Yesu. Turasenze dupfukamye Mwana kugira ngo ugire neza itorero ryawe Canaan Revival Temple, ugire neza igihugu cy'u Rwanda, ugire neza Mwami Imana n'ibihugu bidukikije. Ndabisengeye nirukanye umwuka wose wa Satani w'intambara uri ku isi uri huzerera, intambara ziri Mwami Imana mu bihugu byose, umwuka w'intambara, inzangano, byose ndahimbaza izina ryawe. Ibyo byose bimena amaraso y'abantu bawe. Turasenze twinginga ngo izo ntambara zihagarare mu izina ryawe Yesu. Mwami urakoze, mfukamye imbere yawe nsengeye imfubyi n'abapfakazi baburaye bashonje bambaye ubusa. Nsengeye Mwami Imana abarwayi, nsengeye abagendana indwara ngo zikire mu izina rya Yesu. Nsenze abari mu bitaro ngo bakire mu izina rya Yesu. Nsengeye imfungwa ziri mu magereza hirya no hino, abanyabyaha Mwami Umwuka Wera basange bihane, abarengana Mwami Imana ubatabara ubakureyo, kuko uri Imana ikomeye. Wumve gusenga kw'abera ibyifuzo byabo Mwami Imana, tubizanye imbere yawe kugira ngo usubize, kuko uri Imana. Urakoze, nsabye umugisha ku bwoko bwawe, kubw'ijambo twumvise rihindura ubuzima bwacu, n'abazarikurikira n'abazaryumva bose bahabwa umugisha, kandi Mwami ubagirire neza. Mu izina ryawe Kristo Yesu nsenze nizeye Yesu, amen.